Prime Minister Narendra Modi na thasi ki tara humdoi dagi tara ga mari phaw Mizoram amasung Assam da satkani haibigi manung sana thasi ki tara humdoi da pungkhar gi khongsat oiraba Manipur da laktuna Kangla amasung Churachandpur gi tuibong da leiba peace ground da pangthok kadaba mifam wangang lamgani amadi Kangla da na lupa crore lising amasani rom gi anaubo project sing sangaram gani aduga Churachandpur da na lupa crore lising taret ka sahum henbagi project sing paikhat na urek tamlagani haiduna Manipur lenga ke maikei de akan mumong da semgat sagat ingai gi serak tanga sinumidang Churachandpur district ke tongan mafam ahum da prime minister kongsat ke damakta lambi gi nakal de yungduna khaba ugi sambal yauna tai leiting gi polam sing thugai yan khaiduna mai thakre thawong asi chatharaki bo khoisauna romyam na security force ki marak to Utup Watup Paiduna kanthana khibata natane yamna chauna khut thoknakhre thaudok sing asi thorakpadagi district police na central force sing ga loina ngarang ERANG adu laksin na angamba pambai puthokto hotnakhre hairi thaudok sing asigi matang da Churachandpur da ki phangwa pauna haibada ngasi numidang pung 8 ga makhairum thokringai gi mamang da ngasi nungthil pung ani rom tarakpada miyam gi oibim pham ama Churachandpur da bangthuki hairi mifam adu saruk yake basing handaki prime minister kongsat asigi khudong sabam makhoi gi lusingbani haijaba miyoi kharna marnai karna ba yengduni union lenga ka lautuna duna thabuk thorum sing pangthokna ba hotna re maram asina tuibong gi peace ground da Sangpham da Lairiba Wall of Remembrance da Thamlamba Ahang Baku Sing Lautok Hankre Loina na May 2023 dagi Satharakiba Lan Asigi Manung da Laikitra Mioi Marfuga Mapan gi damakta makal amatagi compensation pina bagi wafam yaudre haibaga loina na thasigi taragum da Prime Minister na wangangam gadaba miyam gi mefam pangtokpam da saruk yana bagi damakta Churachandpur khunja amamam da numit nini gi Khusumal pigani haibagi wafam phongdorakle haiduni yaning da phongdok nakhi Mifa masida Churachandpur da leiba tongan miphurup singna CSO Luchingba singna district asigi miyam gi aning wapambagi mayokta union lenga ka khusamna duna makhoi kana naba thabuk tawgadawre haiduna asawa phongdok nakraba matung na sinumidang thaudok sing asi district asigi mafam masida mathang thokpa horokhibani hairi khoisauna miyam na wall of remembrance da thamduna Prime Minister Narendra Modi uhannaba tawrang tawkhiba hangba kusing adu karigi damakta lauthokibano haiba wahang hangdaduna lan asigi manungda laikidaba miyoi sing adugi mahutsin ba kusing adu wall of remembrance ta thamgadabani haina su dimal tawki aduga prime minister na wang ngangnum gadaba mifam da saruk yaba khunja sing da numit nini gi kusumal pigani herikliba wafam asisu Churachandpur district miyam bu selfie duna leiba yaba khunja sing oina urakpani haiduna su akan mung du yaning da phangdoki adum oina ma khoisauna rba miyam na khungsat asiga mari lena semgat sagatliba sing thuga yang khaiduna mai thaba horakpa musung makhoi bu laksin na bagi damakta combine force nangam pambai putoktuna hona khiba adu da nakal ani gi marakta asokapan yaubagi paw leikhide amasung thodok sing adugi damakta mifami pun tawbagi pausu official oina phangbungam khidri amramda Churachandpur town da general headquarters oiriba Zomi Students Federation ZSF ki maike dagi ngasi thorakiba public notice amagi matung ina district adu da Prime Minister Narendra Modi lakada khongsat ka mari leina mathau taba thorang sing lokat na bagi damakta Churachandpur district ta laiba school amasung college sing hayeng dagi hauradun thasigi taraga humdoi fawan numit ini suti oigani haiduna lauthokre State Sigi oina September dagi April fawasi popi pambi thaba amasung lokpagi matam oibani na State Sigi mafam kayada popi pambi thari haibadu khangdoktuna popi thaba amasung lokpagi thabuk sing asi thingnaba mari leinaba district forest officer DFO sing da Manipur lenga ki principal chief conservative of forest and ISOF Manipur na aiba serol pi duna khangantre Manipur lenga ki chief conservative of forest and ISOF na Anurag Baspai gi serol asina makatan hai anti social elements sing na state sigi mafam kaya da popi pambi thaba na mafam adugi mahausa gi saktam sing manghan takhan batana tana kunai sida makal kaya gi laina tina kokhan duna miwi bagi haksang manghan takali loin umang koktuk tuna lona ya da mong na popi pambi thaba amasung lokpa haibasi MD PS eklising am chawa pani yangkhai ga marfuga manga on sanaranjan ibam adiniam lising am chawa pan marfu amasung Indian Forest Act lising am chawa pan kunga tarit pusing na bani maram aduna ngamkhai gi sarukta leiriba district forest officer khuding mona popi thaba amasung lokpagi matam sida local police department ni khusamna duna patrolling satuna amadi drone technology sing basin aduna mafam sing adu khangdok na ba staff sing da pautak pi kedabani loina popi pambi thari mafam sing adu khangdok laga district administration police NAB amasung paramilitary force sing khusamna duna standard operating procedure gi matung inna khudak ta manghan takhan gadabani haina Manipur lenga ki chief conservative of forest and ISO F Anurag Baspai gi serol asina makhatari leibak asigi Prime Minister Narendra Modi na lamdam sida thengla basu thengna September tara hum de lakadur bista Churachandpur lupa crore lising tarit ka sahum gi chauka thorang gi project kaya ure buing tam gadori ba aduga Imphal gi oina lupa crore lising am sani gi chauka thorang gi project sanga gadori Prime Minister gi khongsat asida lamtung pam oigadur Churachandpur district oina public advisory THOKHRE Imphal
गिसु ट्रैफिक एडवाइजरी ngasi thadorkhre प्राइम मिनिस्ट्री स्टेट असते लाकदोरिबा सिगी मंगोयना पुंग्यार बीजेपी मंडल अमसुंग मोर्चा की कार्यकर्ता सिंह पक्तकना प्राइमरी मेंबरशिप तगी रिजाइन तौखरे पाव असिना मखा ताना हाई पीएम मोदी ना संगागदो प्रोजेक्ट सिंगी मनुंगदा हानादगी लोइसिनबा ngamdana लाकलबा दिल्ली अमसुंग कोलकाता दा सेंबा सगतपा मणिपुरी भवन स्मार्ट सिटी मिशन की मखादा प्रोजेक्ट अनि अनोबो पुलिस हेडक्वार्टर मंत्रिबुखीदा लैबा ITS SZ बिल्डिंग अमा मंत्रिबुखीदा लैबा सिविल सेक्रेटरी तोंगान तोंगान मफम मरी दा सेंबा सगतपा लोइरबा इमा मार्केट मरी SASI की मखादा प्रोजेक्ट अनि नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरिबम लंबी परिंग दा लैबा इरंग रिवर मथक सगतपा लोइरबा लेन मरी की थोंग कामजोंग अमदी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मणिपुर की सिंह अमदी खुलगी मफम सिंह सुपर स्पेशलिटी अमदी एउस स्पेशलिटी हेल्थ केयर डोनर मिनिस्ट्री की मखादा NESI DS अमदी NEC की मखादा पैखत कदम प्रोजेक्ट सिंह मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज फंडिंग की मखादा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट मंगा की उरे पियुंग तमगदौरी स्टेट असिदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाकदौरी बसदा चुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट की पीस ग्राउंड पंथोकदौरी थौरम की दमकता डिस्ट्रिक्ट असिगी डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर नंगासी पब्लिक एडवाइजरी थोखरे इम्फाल की ओइना ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस विंग मणिपुर की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तथा दोरकपा ट्रैफिक एडवाइजरी की मतुंग इना कंगलागी मथंग थंगबा गेट ता BBIP सिंगना संगथोक संगसिन मिसम सिंह की ओइना नोंगसु थंगबा गेट खोंगना सतपा मियाम अमदी VIP का लोइनेना व्हीकल पास यावबसिंग अवांग थंगबा गेट ता संगथोक संगसिन यागनी कंगलागा था असि की तरहम दैदा पंगथोक कदोरिबा थौरम असिदा मिसम सिंह चथोक ससिन तौबदा अथिंगबा लेते अदुमकु BBIP चथोक ससिन तौरिंग जदि अथिंगबा लेगनी कंगलागी अवांग थंगबा गेट ता व्हीकल पास यावबा गाड़ी खक्तमक चंगबा यागनी थौबालमदगी फंक्शन असिबु यावबा लाकबा गाड़ी सिंग सिंगजमई थोंगलोमदा थैदोकनी हैरांगोई थोंगलोम अमसुंग सिंगजमई सिंग ngam kharomda lakpa miyam gi gari singjamai singa makharomda amadi pisum thong romda thaido kani tidim mayai lambi romda gi lakpa gari singna kaisampat junction romda gi wahengpum laikai romda thaigani BBIP gi sathok sasin tawringi kangla dagi airport fawa gi lambi sida minute 10 mangjona na sangthok sangsin tawriba singa thingba laigani masida ambulance amasung fire service khaktam komthokani loina kangla gi kha thangba amasung awang thangba gate asi emergency exit oigani aduga nongchup thangba gate asina BBIP gi khaktam oigani kangla gi thorum sida miyam saruk याबगी गाड़ी की ड्रॉपिंग पॉइंट ओइगदब सिंग अदुदी मयाई लंबी फाव चिंगा मखा थौबाल मैकई फावरग सिंगजमई थोंग अमसुंग वांखैरुमदगी लाकपा गाड़ी की पैसेंजर सिंग मिनुथोंग द ड्रॉप तौगनी लमलोंगदगी लाकपा सिंग पोरोमपट फावरग अनंतारग पैलेस गेट फावदुना हता कंगजीबुंग द पाक तौनबा लमलोंग मैकई रुमदगी लाकपा सेकमाई थंगोइबन मैकई रुमदगी लाकपा गाड़ी सिंग होटल इम्फाल द अदुगा NC ग्राउंड नत्रगना कुमल लांपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पार्किंग दमकत ओइगनी उरिपोक सगोलबल तिदिम मयाई लंबी मैकैरोम दगी लाकपसिंग वहेंगबम लेखाई नत्रगना उरिपोक थोंखादा पैसेंजर सिंग ड्रॉप तौदुना पार्किंग की दमकत NCC ग्राउंड नत्रगना ISBT द ओइगनी अमरोम द प्राइम मिनिस्टर लाकतोरिबा असिगी मंगोइना अकन मोंग द सेम सारिंग सेरक सदा BJP फुंगियार मंडल अमसुंग मोर्चा सिंग पक्तकना पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप तगी रिजाइन तौखरे फुंगियार BJP मंडल अमसुंग पार्टी असिदा एफिलेट तौरिबा मोर्चा की कंबू सिंग रिजाइन तौबगी चेरोल अदु पार्टी असिगी मरी लेनबा सिंग द पिसिनख्रे रिजाइन तौखिबा अदुदी BJP मणिपुरी प्रदेश की स्पेशल इनवाइटी ngaसोमना अमसुंग फुंगियार BJP मंडल की प्रेसिडेंट युंगाम जाउना कार्यकर्ता तरा को हुंदोइने खुयेक पिदुना रेजिग्नेशन तौबगी चेरोल अदु पिसिनखिबनी अमरोम द PM लाकदब नोंगमतंग ngaइरिंगे सेरेक्टर सुराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन की किलोमीटर मंगारोम तमक सलगा लैबा पिसोन मन खुलदा अके अमौगी सेमगत सगलेबम फमसिंग असि ngasi नुमिदांग मफमदुगी मिय क्याना अमंग आता थोकन खिबगी वीडियो सोशल मीडिया द वायरल ओइरकिबा वीडियो अदु यैखाई थुगाइरिबा मियसिंग अदु पुलिस की मरकता साउन मुकना बथोकपगी ममी ताबग उबग लोइना पुलिस अमदि यैखाई थुगाइरिबा मियसिंग अदुगी मरकता उतुप वातुप लंगसिनबसु उरी सही असिगी नवेंबर 3 पंगथोक नवा थौरांग तौरिबा बिहार की असेंबली मिखल नक्सिलकपग लोइना पॉलिटिकल पार्टी सिंग मिखल की दमकता सेम सानरगलिंग राष्ट्रीय जनता दल RJD की बिहार की लुचिंगबा राजकुमार रायबु मसक ममिंग खंगदब मिय अनिना बिहार की कोलुंग पटना द कापतुना हालमले हाइदि थौदोक अदु ngarang numitang पटना की चित्रगुप्ता द लैबा मुनजक एरिया द थोखिबनी राजकुमार राज असि राघोपुर AC दगी मिरे पोइना मिखल असि थेंगनबा सेम सारिबा मिसक अमनी पुलिस न फंगदोर खिबदा राजकुमार रायबु हालंबा मसक खंगदबा मिय अनि अदु थिहुमबगी थबुक सथरी मिहान असिगा मरी लेना सयनबा अमगा मरी लेना सथगिबा थौंग ओइगनी सिंगनरी राजकुमार राय असि लमगा मरी लेनबा बिजनेस तौब मिसक अमनी हाइरि थौदोक थोकफम मनाक्तगी फंगबा CCTV की फुटेज त मसक खंगदबा मिय अनि दुसेन के अदु होजिक फावबगी ओइनदि कनानु हाइबा खंगबो ngamdri हाइरि सिक्योरिटी फोर्सिंग छत्तीसगढ़ की
गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन चथबद नक्सल लहौबसिंग खुद थोकनरपदगी हौजिक फावद सिक्योरिटी फोर्सिंग सीनियर लीडर अमा यावना नक्सल लहौब तरा हाथख्रे हाइरि लैखिद्रब नक्सल की सीनियर लीडर अदुदि सीसी मेंबर मोदेम बालकृष्ण कौरी महाकु फाब नत्रगन हाथ पंगंब अथॉरिटी सिंग लुप करोड़ अमगी मना लौथोखरबनी सिक्योरिटी फोर्सिंग इंटेलिजेंस के अकनब पाव फंगबदगी एंटी नक्सल ऑपरेशन चथकिबनी ऑपरेशन अदुद STF E30 CRPF की कोबरा कमांडो छत्तीसगढ़ पुलिस की पर्सनल सिंह की हौजिक गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी फोर्स के अपन टीम मखा ताना एंटी नक्सल ऑपरेशन थ्री अमरम छत्तीसगढ़ की दांतेवा डिस्ट्रिक्ट CRPF न थीहुंबगी थबुक चथबद नक्सल लहौबसिंग थमलंबा IED बॉम पोखाइरकपद CRPF के पर्सनल अनि सोकले हाइरि थौदोक अदु ngasi अयुक पुंग तरागा मखाइरोम ताबद थोखिबनी सोकलब पर्सनल अदु हॉस्पिटल दा पुखतुना लेइंग चथरी अमसुंग खुदोंग थिनिंगाई ओइद्रे हाइरि